Kanti lona ke ongumqeqeshi weKaizer Chiefs uStuart Baxter sekayibekile ke izizathu ezenza ukuthi angadlalisi yena ke uNkosingiphile Ngcobo njengoba ke abalandeli abaningi beKaizer Chiefs ke bemdinga ke yena ke lo mdlali. Uthi ke uBaxter nazo ke izizathu zakhe. Okokuqala uthi uzamile ukuthi ke atholele yena ke uNkosingiphile Ngcobo iposition angakwazi ukuthi ke ayidlale ezofitha ke isystem le edlalwa ke iKaizer Chiefs. Okwesibili uthi ke uBaxter yena ke uNkosingiphile Ngcobo ukhompyutha ke nama senior players njengo Kikindoli, uKhama Billiard, uBernard Parker. Ngakho ke ngalezo zathu leso ke kusho ukuthi ke angeke akwazi ukubeka ngaphandle uBernard Parker, uKikindoli noma ke mhlambe uKhama Billiard ngenxa yakhe ke yena ke uNkosingiphile Ngcobo. Izizathu sakhe ke sesithathu asibekayo yena ke uBaxter uthi uze wazama ukuthi ke adlalise uNkosingiphile Ngcobo njenge false number 9, waphinde ke futhi wamdlalisa njenge midfielder ngako right hand side, waphinde ke futhi wamdlalisa ke phambi kwabadlali phambi kwestriker zalo iqembu leli ke leKaizer Chiefs. Uthi ke kuwonke lama position lawo ayiwazama yena uNkosingiphile Ngcobo ukuthi ke awadlale, still nalapho azange ke amnikeze lento le yena ayidingayo. Uthi ke ugcine ke seyakhulumisana ke ne technical team yakhe okuatazwane no nake uDylan Shepherd ngendaba yakhe ke uNkosingiphile Ngcobo ukuthi mhlambe ke yipi indawo angamdlalisa kuyo. Uthi ke okwamanje uyakholela ukuthi ke uNkosingiphile Ngcobo umdlali ke one talent, kodwa ke kunzima ukuthi ke amtholele indawo azoyidlala kulona ke iqembu leli ke leKaizer Chiefs. Ungangena comment section ke ubeke wakho umbono.